programa. U crvenom dresu predstavnik Republike Kirgistan Razak Bejšikiv, jednom svetski prvak do 23 godine i treći na prvenstvu Azije. U plavom dresu predstavnik Mađarske Ištvan Vanca. Odlična akcija za 5-0 za kirgistanskog takmičara. Rezultat smanjen na 5-2.
Ištvamanca, 2 boda za njega, rezultat 5:4. Kraj finala u kategoriji do 67 kg. The winner is Razak Bejšik